Moğus'tu tamam söyle tamam. Söylep koyunuz. Медсестра şu var. 34 жылдан бeri больницада иштейм жатам. Оны өзүм 2 дагы устап, чыйрыгып, температура болуп, больницага келдим. Келип ошо кадровый сүйөнгө барып участкага сошуп, менин жолдошум 3 жылдан бери инсульт болуп иштейт. Ал участкага медсестрамды каяктан, врачтарды каяктан айла алат билбейм. Жолдошумду көргөнгө жараган жок, такыр эле. Өзүм басып келип, көрүнүп, направление ала албай. Мына бүгүн келип атат, кечөөдөн жүрдүк, кечке жүрдүк. Буюрса жумгал кейжиге чыгып калат. Чайдиги бар да, жумгал кейжи. Ала албай мен деген. Ооруп, бияка келсем түз кабыл алды. Кыбылар. Ана мен терапевтский свойнерен врачка кайрылсам, ал сразу жаткырды. Бирок направлением жок деди да. Жолдомоңду алып кел деп. Жолдомоңду алып келейин деп барсам деген мен бербейм, мен ыштырып алам дейт. А эмне ыштырып алам? Мен ыштырып алам, мен бербейм дейт. Анан саат кайрылып барсам саат 5:30-да кайнатем спираль алып эле чыгып кетти. Азыр отуруп тур деп. А мен чыдабай атам. Спираль көтөрүп чыгып кетти. Андан кийин саат 5:30-да мага звонок этти. Эже кетип калдыңызбы деп. Конечно, чыдабай койдум, үйгө кеттим дедим. Анан кайра эртең менен чалды. Направление берейин, келиңиз деп. Мына келдим, алдым направление. Өзүм иштеп атам, уш жерде эмне үчүн ушунча суусту болот? Мына бул деле кечээ аягына кол коюп чыгат. Бул да жаткан жок кечээ. Но койбойбу, Гүлнара, медсестрамын, хирургия отделениеда. Анан burada bu kız da jatka жок кечээ. Ушун өзү Сатурндиңерди кабыл албагандан кийин. Бизде күнөмө. Буякта айтпай коёбу. Жооп берүүгө эч кандай тийиштик жок. Буларга булар моуну көтөрүп келсе кабыл алат экен. А моусуз кабыл ала албайт экен. Мына азыр толтуруп берген. Кайын этечиң бар. Чала берейин. Yeme be sultan. Sen kimge gördün mü? Kimge görmüşsün? Öncekese kavalda olmuş Bece. Davet'e gidip batar deyip atamaya da suyuna otur diyeceğim. Birinci kim gördüler? Kim gördüler? Natrumda esmer koymuş bir dönüler. Ben görmesem bana bu görmüşsünüz. Siz mamlaysa çıkıp takı job vermeydi bit kalar. Ökonkten Ayvet'e dediler. Tanıdan bir kuş kırık ne? Çok bir çıktı mı? Kaçıp diginsi gitti, kırkırıp öpürüp. Kırkılanlar hazır mı? Жазып атат бүт бар эле. Туруп сен мен сизге чалбатам. Эми көчүңүз. Кабыл албай койгон, жазбай койгон бул киши да. Men hiç kaçan kabul almaya koygun jokmун. Men gördüm. Mine sen turmayсың ба? Men gördüm, ugup gördüm. Analiz koş ketти dönüler. Atam öyle suyuna oturdum. Sizler degen айтпа, андай туура эмес сөздү биз аларга эме кылабыз. Көрбөй койду деген айтсак. Жок, мына бул киши турбайбы? Эмнеге тыйнабыз биз? Конечно. Көрбөй койду деген болбойт эч качан. Мен ушу жерге отуруп салып көрбөдүм, сен кандай кылсың? О жерге өпкөсүн угуп көрдүм, жүрөгүн угуп көрдүм, бутун көрдүм, да иш. Акыл
Sürekli internette de lütfen bolluğunu yazıp durup çıkarlar. Surat Tugel say uşun tüyle biz yok tüge sayımız da tüge sayı. Orhun anaklarını Oy biz korunan anasını cırık durana jakırız diyecek anda. yok cevap. Oşo iyice koysa anasını çarp durup gelmedik mi? Bir Bak bakın. denk devre gitip kapatalım. Arkadan bak. Hayır, bu tiki Ayıp gidip yemek koydular. biz jaspayız. Cömre Ama nasıl çıkartıyoruz. eski bölümler Çıkacağız gerek ama. Hadi Camiye geçelim. bu işe gidip kalayım. Oy bilmem ben özümüne sülüş kılacağız. Ben tuvalet törpüle alacağım. Bak gel bir seçtim. Otur öyle turulan. Yok yok koy kireyiz. Kireyiz. Bir şey kayda sen yerine gidiyorsun.